Ikipe ya APR FC yasabiwe imbabazi nyuma yo kwandagazwa n'ikipe ya Gor Mahia yo muri Kenya yitsindagiye ibitego 5-0. Isesengura ryimbitse ryaranze umukino ko Sekafa Kagame Cup 2026 bimeze ndetse n'icyo bivuze ku ikipe ya APR FC yaje kubitangira ihabwa isomo rikomeye. Ijoro ryabaye rimwe mu majoro y'agahinda gakomeye ku bakunzi b'iyi kipe ya APR FC. Ikipe y'ingabo z'igihugu yatsinzwe na Gor Mahia ibitego 5-0. Umukino ufungura irushanwa rya Sekafa Kagame Cup 2026. Umwe mu musaruro mubi ikipe yigeze kugira muri hano marushanwa mpuzamahanga akinwa n'amakipe yo muri kano karere. Nyuma y'uwo mukino umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda akaba n'umuyobozi w'icyubahiro wungirije wa APR FC General Mubaraka Muganga yasabye kuganiriza abakinnyi ndetse n'abatoza mu Rwambariro. Nyuma aza no gusaba imbabazi abakunzi b'ikipe ya APR FC avuga ko ibyabaye bibabaje kandi ko abakinnyi bagomba kwisubiraho bakerekana isura nyayo y'ikipe. Aya magambo yaje mu gihe abafana benshi bagaragaza agahinda ndetse n'umujinya batewe n'uburyo iyi kipe yabo yitwaye nabi kurusha uko bari babyiteze. Uko umukino waje kuba ugenda, APR FC yinjiye mu mukino ifite icyizere cyo gutangira neza irushanwa dore ko ari ikipe yakinaga iwayo ndetse n'abafana bayo bari bahari. Ariko kuva iminota ya mbere yatangira byagaragara ko Gor Mahia yari yaje kuba yitegura umukino mu buryo budasanzwe ndetse yashakaga no manota. Abakinnyi ba Gor Mahia bakoresheje umuvuduko udasanzwe guhererekanya neza umupira ndetse no gukina ku makosa yakorwaga na APR. Igice cya mbere Gor Mahia yabonye ibitego byatumye APR FC itangira gucika intege karemba ko byarangiye. Igice cya kabiri ibintu byarushaho gukomera cyane. Ubwugarizi bwa APR bwakomeje gukora amakosa agiye atandukanye imbere y'izamu hagati mu kibuga ndetse bananirwa no guhuza umukino. Mu gihe ubusatirizi nabwo butabonaga uburyo buhagije bwo kuba babasha kubona izamu ngo binjize muri ikipe ya Gor Mahia bari bahatanye. Gor Mahia yahisemo kubyaza amahirwe umusaruro mu buryo yasatiraga mu buryo budahagarara kugeza ubwo yaje kuba itsindagira ikipe y'ingabo z'igihugu ibitego bigera kuri 5-0 itabasha kwishyiramo na kimwe. Igitego cya gatanu cyarushijeho kubabaza abafana b'ikipe ya APR kuko cyagaragaje itandukaniro rikomeye hagati y'izi mpande zombi zari zihatanye mu mukino. Kujya APR FC yatsinzwe ibitego ubundi byinshi bingana gutya. Hari impamvu nyinshi zigenda zigarukwaho n'abasesenguzi ndetse n'abafana b'iyi kipe cyangwa se b'umupira w'amaguru. Icyambere ni amakosa menshi yaranzwe mu bwugarizi bw'iyi kipe. Abakina bugarira bananiwe gukurikirana ba rutahizamu ba Gor Mahia ndetse yaboneka icyuho kinini kuri ba myugariro. Icya kabiri ni ukubura guhuza umukino mu kibuga. Gor Mahia yigaruriye hagati mu kibuga bituma APR FC idakina umukino wayo babasha kuba bayidomina. Icya gatatu ni ukubura uburyo bwo gusatira. APR FC yagerageje kugera imbere y'izamu ariko uburyo bwinshi bwahagarikwaga mbere hakiri kare. Kandi hari n'ikindi kibazo cyo kutitegura neza umukino mu buryo bwo guhangana n'umuvuduko wa Gor Mahia. Ikipe yagaragaje imbaraga nyinshi kuva umukino utangiye kugeza urangiye. Iyi kipe yo muri Kenya yaje kwerekana urwego rwo hejuru dore kwerekana ibintu bitandukaniye mu kibuga hagati y'ikipe ya APR. Agahinda rero k'abafana ba APR. Nyuma y'uwo mukino abakunzi ba APR FC bagaragaje agahinda ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu biganiro bitandukanye. Benshi bavuze ko batari biteze gutsindwa muri buno buryo bw'agasuzuguro. Cyane ko APR FC isanzwe ifatwa nk'imwe mu makipe akomeye muri Afurika y'Uburasirazuba. Hari abavuze ko ikibazo atari ugutsindwa gusa, ahubwo ari uburyo ikipe yakinnye mu buryo bugaragara ko hari byinshi bikwiye gukosorwa. Nta kintu n'ikipe yakinnye igaragaza ku bafana bayo ko ibasha no kuba yakwitwara neza mu kibuga. Abandi basabye ko habaho isuzuma ryimbitse ku rwego rw'uko abakinnyi bashobora kuba bataragize uruhare mu rwego rw'uko ikipe yaje kuza kuba itsindwa mu buryo bwo kwandagazwa cyangwa se kuba yatsindwa mu buryo busebeje n'ikipe ya Gor Mahia. General Mubaraka Muganga yasabye imbabazi nyuma y'uyu mukino. General Mubaraka Muganga ntiyahise ava kuri stade. Umugaba mukuru w'ingabo ndetse akaba ari nka vice perezida w'iyi kipe ya APR yabanje kuganiriza abakinnyi ndetse n'abatoza abasaba kwisubiraho ndetse no kudacika intege. Nyuma yaho yavuze ko asaba imbabazi abakunzi ba APR FC kubera umusaruro mubi bari baboneye ku kibuga. Yashimangiye ko ubuyobozi bw'iyi kipe butazarebera iki kibazo ahubwo bugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ikipe yongere kwiyubaka igaragaze umusaruro. Yavuze ko kandi ko gutsindwa ari isomo rikomeye rigomba gufasha ikipe gukosora aho yacitse intege. Sekafa Kagame Cup ni irihe rushanwa s'ubundi? Sekafa Kagame Cup ni irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo cyangwa se amakipe akomeye mu bihugu bigize umuryango wa Sekafa. Rimaze imyaka myinshi rifasha amakipe yo mu karere kwivuma ndetse no kwitegura amarushanwa nyafurika. Amakipe arimo APR FC, Gor Mahia, Azam, Simba, Young Africans na KCCA yo muri Uganda. Nandi yagiye yitabira mu bihe byari bigiye bitandukanye. Irushanwa ritanga amahirwe yo kwerekana impano z'abakinnyi ndetse no gupima urwego rw'amakipe mbere ya shampiyona uko ibintu biba bihagaze. Ese ikipe ya APR FC nyuma yo gutsindwa ibitego 5-0, APR iri mu buhe mwanya kugeza aka kanya? Nubwo amarushanwa aribwo yari agifungurwa, gutsindwa gutya bishobora kugira ingaruka ku mwuka w'abakinnyi ndetse no ku mubare w'ibitego ikipe ishobora kuba izarangiza ifite. Bivuze ko umukino ukurikiyeho APR isabwa gutsinda kandi ikagerageza gutsinda ibitego byinshi kugira ngo yongere amahirwe yo gukomeza ndetse igabanye n'ibitego yatsinze. Abatoza agomba gukosora ubwugarizi ndetse no kongera imbaraga hagati mu kibuga ndetse no kongera icyizere cy'abakinnyi.
APR FC ku isomo kuri uno mukino, uyu mukino werekanye ko izina rikomeye ridatsinda umukino. Byagaragaye ko ikipe yateguye neza, ikina neza kandi ikaba yabasha gutsinda. Kandi ikipe ibasha gukoresha amahirwe ibona ibasha gutsinda umukino, ukabona nubwo yabihataye n'ifite amateka akomeye. APR irasabwa gukora imyitozo ku buryo bwo kwirinda amakosa, guhererekanya umupira ndetse no kurangiza uburyo bw'ibitego. Abakinnyi babo nabo ntibagomba kwerekana ko batsinzwe cyangwa se ngo bacike intege, kuko ibi ngibi bihesha adversaire mu muhanga y'amahirwe. Ese APR FC iracyafite amahirwe nyuma yo gutsindwa ibitego 5-0? Umupira w'amaguru byose birashoboka. Iyi ikipe ibashije kwisubiraho, gutsinda imikino ikurikiraho ndetse no kongera icyizere, ishobora kongera guhatana kugera kure. Ariko bisaba impinduka zihuse, haba mu mitegurire, mu mikinire ndetse no mu mitekerereze y'abakinnyi. Abafana nabo bakomeje gusaba ikipe ko yakwigira ku makosa yakoze kugira ngo ibashe kutazongera kunyagirwa muri buno buryo bw'agasuzuguro. Gutsindwa ibitego 5-0 kwa APR itsindwa na Gor Mahia ni inkuru ikomeye muri Sekafa Kagame Cup 2026, kandi kimwe mu bintu bitesheje icyizere ku bakunzi ba APR FC. Gusaba imbabazi kwa General Mubaraka Muganga byagaragaje ko ubuyobozi bw'ikipe bwakiriye ubutumwa bw'abafana kandi bwemera ko byabaye bidakwiye, ndetse iyi kipe igomba kwigira ku mateka cyangwa se kuri aya mateka mabi yaje kuzwa yandika igakosora. Cyakora umupira w'amaguru gutsindwa si iherezo, icy'ingenzi ni uko ikipe yakwiga ku makosa yayo, igakosora ibitagenda neza, igasubira mu kibuga ifite intego yo kugarura icyizere cy'abafana ndetse no guhesha ishema u Rwanda mu marushanwa mpuzamahanga. Ni urugendo rugikomeza, ariko umukino wa Gor Mahia uzaguma mu mateka nk'umwe mu mikino yasize isomo rikomeye kuri APR FC ndetse n'umupira w'amaguru wo mu karere. Kugeza akanya rero abafana benshi bakaba bibaza ati ese iyi kipe amaherezo yayo ni ayahe? APR kari ku kipe ikunze kugaragaza ko ari imwe mu makipe z'umupira hano mu Rwanda itwara ibikombe. APR itanga amafaranga menshi, ihemba abakinnyi amafaranga menshi, igahemba abatoza b'abanyaburayi. APR ikaba itashaka umukinnyi wibure uburyo bwo kumwishyura. Ikipe ifite amikoro kugerana n'andi makipe yo mu Rwanda. Ikipe ubundi bupfira he kuki nta kintu ibasha kubigeraho aho igeze hose, haba ari no kubitandagazwe hano no marushanwa nyafurika, haba Confederation Cup na cyangwa na CAF Champions League. Ino kipe nta nigigera. Biterwa n'iki kugira ino kipe imwe mu makipe n'ubundi agaragaza ko nta kintu ashoboye mu byerekeye n'ikibuga cyangwa se guhatana n'amakipe akomeye. Ibi bakavuga ati ikipe ishobora kuba inarutwa na Rayon Sport nk'uko abafana benshi babivuga, kandi wanagenda no kuri background cyangwa se amateka ahise abone ko Rayon Sport imwe mu makipe yagiye ahatana kandi nta mikoro inafite. Kwibaza ati se amakipe yo mu Rwanda niba ikipe yatwaye shampiyona nk'ikipe ya APR iziga kubitwa bingana bityo ikipe ya Gor Mahia yo muri Kenya ikayipa cyangwa ibitego 5, uri ikipe ikinnye nk'amakipe nka za Muhanga, za Etincelle, izo kipe zatsindwa bingahe? Izo umupira ugira ibyawo, ushobora no gusanga bahuye yenda atari ko byagenda, ariko bino bintu bigaragaza urwego rwacu ruri hasi. Niba ikipe nta kidakora ngo ihemba abanyamahanga, ihemba abanyarwanda beza, igire gute? Umutoza wa APR FC we yumvikanye arimo arikomanga avuga ngo ikintu cyatumye ino kipe itsindwa ibitego byinshi bingana kuri ati nuko batabasha gukora imyitozo hanyuma yo kwishyushya mbere yo gutangira umukino, ngo bakoze imyitozo igihe gito. None se Gor Mahia yo bagiriye mu kibuga igihe kingana gute? Si iminota ingana. Ibi ngibi ni urwitwaza, ahubwo ukibaza ngo ikipe y'ingabo z'igihugu cyangwa ikipe bigaragara ko ifite ubushobozi, ifite n'amafaranga, kuki itagira ahantu igera? Ibi bikaba byerekana ko APR ari imwe mu makipe afite amafaranga, afite buri kimwe, ariko mu kibuga byarayinaniye. Kuba yagira ahantu kurigera bikaba bisa nk'aho ari inzozi, kandi bigaragara ko ari ikipe ifite imitegurire ndetse n'abayobozi babasha kuba bayisunika mu buryo ubwo ari bwose bushoboka. Benshi bakaba badatinya kuvuga bati iyaba ano mahirwe ikipe ya APR FC ibasha kuba yabona yahabwaga andi makipe yandi, cyangwa se akaba afite gikurikirana nka za Rayon Sport ndetse na za AS Kigali, amwe mu makipe yagira kure kandi yabasha kuba yarema itandukaniro, akerekana n'uburyo ruhago nyarwanda ikomeye ku rwego mpuzamahanga. Ese nawe ubasha kuba wabyemera? Ese ubu kugeza aka kanya twitega iki? Abafana benshi rero bakomeje kumvikana, abafana ba APR bavuga ati ntabwo twe twiteze ko ibintu byatugendekera bityo. APR twe twiteze ko ari ikipe ijya mu kibuga igiye guhatana, ikaba yatwereka ko ari imwe mu makipe ishoboye, dore ko n'umwaka ushize w'imikino iraje kuzwi bitwara igikombe cya shampiyona, iri mu mutima abafana bayo, babona ko ikipe yabo ikomeye. Aya marushanwa rero ari nk'umunzani mwiza wo kugira ngo batangire bareba ino kipe uburyo itangira ihatana namwe mu makipe duhuriye muri kano karere ka East Africa cyangwa se muri Sekafa, bareba urwego rwayo. Utangiye utsindwa ibitego 5 uri imbere y'abafana, abafana bawe buzuye, ndetse n'umukuru w'igihugu yari yaje kuba ajya kureba no mukino, Perezida Paul Kagame, kubona ikipe yiwe cyangwa se ikipe nawe afana ndetse anashyigikiye, kirenze uretse no kuba yifana ari ikipe ishyigikiwe n'abanyarwanda ikinira iwayo. Abafana bari bayifite ku mutima, igomba guhagararira amakipe ahagararira u Rwanda. Bimwe mu bintu twakwita ngo ni nko kwandagara cyangwa se kuba ikipe itabasha kwihagaraho ngo ibashe kuba yakerekana nk'ikipe ikomeye. Kwibaza ati ese niba abanyamahanga APR ikomeza kugenda ihereza amafaranga menshi, nta musaruro bagaragaza, byaruta fazari ikipe ikaba yatangira nk'uko ibyo yari yatangiye mbere igakinisha abanyarwanda. Kuko
niba abanyamahanga bazanye batanga umusaruro barihembwa amafaranga menshi nyamara ntacyo babasha kwerekana, bivuze ngo ayo baba bahembwa nayo baba bahabwa yaba ari ay'ubuntu kuko ntacyo bigaragaza mu kibuga. Birababaje ko ikipe yahora ihatana ku rwego rw'igihugu ikaba imwe mu makipe abasha kuba yakerekana ko ahatana ku rwego rwo mu gihugu ariko yagera hanze ntirengwe n'umutari buri gihe bagahita bayicunga. Ibintu bimaze igihe kandi ikipe ya APR bigaragaza ko nta hantu kuri igera. Iki rero ni ikibazo kuri ruhago y'iyi kipe cyangwa se na ruhago y'u Rwanda, aho ikipe ikomeza gutwara ibikombe kandi nta kintu ikora mu buryo bw'uko ibasha guhagarara ikerekana ko no hanze igikombe yagiye itwara muri shampiyona iwabo igikwiye kandi yagitwaye ikwiye kuba yagitwara bitewe n'imikinire ndetse n'uburyo ibasha kuba yakina neza.